Japra langso be killing arong behemari sumarlang ke jangpen apran ke damnang. Pini chitia chekloni paikre trok siarni. Borpathar police station ke palo bomu langso mati selina number aro elong. Patu mini paikre trok arni. Ajir po tumen lang chinglu amat lang ke jangpen apran ke damnang. Apran ke damnang jo eri sumar lake Japra langso be killing arong amikal Rajesh be lapen sikaing tipi atum asopo adakbam. Wilson be artanikani ko ropli. Lason silang kayang chok birta Borpathar Raikomachai ki atum fan birta PC adimaklong wangpen. SDRF golaghat tim atum fan birta pipen ki thitang arpum kiri jia fan sai claim ponlo. Sitame langajor ketan pipen karnok pika jok long le reglo. Lason apor ho deopani jengrong piarong amikar Joyson terang lapen roa korat menteron arong amikar. Samuel terang atum langke parbib cepat duksi langke jang chok ari sumar fan ki thitang arpum palong ponlo. Laso along sapapani SGB Junes timung Rokison rongpi beren terang ferangke sarbinong timung Lawrence Lake tum lapen ronga sortum stami adimaklong pali donsi kirona sai claim dunlo lapen postmortem apan Borpathar Raikomachai ke tumsi chepari deng ponlo ronga gorapen Lawrence Lake te luti kimi news karbiang long ke pasini donji abang kalalo atheke ladak picnic spot long maduk lewang seta me ladak mangke kachiri mexican sot atheke ladak majok lelang wek thek seta labang so dim long mangke upai we athe lang karen dupik lapan ke non labang so be asangho kelong lokta isike khurung arlo lang arlong kep long sikelong lasir da ke majok lo bang seta me chiri pik nangji lapan ada komiti tu banda ke chuning ri bangala lo athe ke ongdung atum aning cheparong pen ke bang atum dupik athe lo dak koson tong lang ka harnu kangdai lo ne chini ne aposil hai tum mangke nangle tum ki thanun mexican nang sot aposi langmelo potang ten non pen bang hini lo Nepali usu lapen ke non lada ke methanga khai munisi janglo lasi ada komiti tumhan kachuning ri bangke nang letum jongsi kai ke pen tame ning kachibi pen ladak pigni ne chutum phan advice mate ke thanun mek dup sante me pari base chuning ri lo ni tum krangke hin ben kelong lo nang li hin base so behemari sumar ke jang lang jang chok behemari sumar phanal hin base ane budi bang ke pon tangte labang so alang roi long ko an aput karnu dolon nang hin ben thanma ladak bangke food crep ho an dak duji lapen ke ladak atheke arlong ching kep lo amasi parun de delo la king nang jar prang sinili ako aking odam si sane sanam long lo nang limen lapen nang litu nelemen joison terang nelerong ke dak diopani jengrong piarong আমি ঘটনাটো যোৱাকালি 4:30-5টামান বজাতে পালোঁ খবৰটো থানাই খবৰ দিলে তাৰপিছত আমি যোৱাকালি অলপ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে নাহিলোঁ আৰু ৰাতি দিগদাৰ হয় না অলপ ৰেস্কিউ কৰা তাৰপিছত আজি পুৱাই আহি 7টা বজাত আহিলোঁ আহি চালোঁ জেগা চালোঁ অলপ ফুট আছে বেছি সেইকাৰণে আমি আমাৰ ইকুইপমেণ্ট লৈ নামিব পৰা নগ'ল খালী মানুহে আমি অলপ চালোঁ চোৱাৰ পিছত জেগাটোত আমাৰ এজন লোকেল মানুহ আছিল যেহেতু পাহাৰীয়া জেগা আমিতো এক্সপেৰিয়েন্স নাই আমাৰ ইমান পাহাৰত হেৰি কৰা লোকেল মানুহ আছিল আমিও চালোঁ লোকেল মানুহৰ সহায় লৈ বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি পুলিচক সমজাই দিছোঁ সমজাই দিয়াৰ পিছত বডিটো তেওঁলোকে পোষ্টমৰ্টেম দিব তাৰপিছত এতিয়া এটাই কথা হ'ল জেগাটো ইয়াত যিখিনি কমিটি আছে এইটো নহয় বন্ধ কৰিব লাগে নহয় ইয়াত যেহেতু দুটা ঘটনা ঘটি গ'ল নহয় এইটো অলপ ভালকৈ তেওঁলোকে মন ৰাখিব লাগে যে মানুহ ইয়াত আহিলে অলপমান জেগাটো ঠিককৈ ৰাখিব লাগে যে কোনোবা নামিছে নি নহ'লে আগতে ইয়াৰ ৱাৰ্ণিং লিখি থৈ দিব লাগে যে ইয়াত এনেকুৱা দুটা ঘটনা হৈ গৈছে নহ'লে জেগাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে সেইখিনিয়ে আমাৰ ক'ব লগা আছে